Ajde da vidimo ovo. Tiho, molim. Dobro. Kaže, ako bi mogao da kreiraš posao u kom bi ljudi mogli da angažuju izmišljene likove kao zaposlene, ko bi bila tvoja 3 najbolja zaposlena? Dobro. 3 najbolja zaposlena, izmišljena. Služit ću se filmovima koje volim, pa će to biti jednostavnije. Neka prvo bude Samwise Gamgee iz Lord of the Rings, jer on prati Froda, nosi ga do kraja, on je pravi tihi junak koji nosi ceo tim zapravo. Drugo neka bude, ajde sad, Harry Potter, Hermione Granger, Hermiona, jel kod nas, koja isto to radi u suštini kao i Samwise. I trećeg ne znam, tako da ću izaberem prvog sidekicka kod se setim, nek to bude Jarić T. Živadin. On ima uvek dobru poslovnu ideju, kako kaže Paji, pa možda uspe neka, eto. U Srbiji sam ostao, verujem, kao i većina mladih, i osnovni razlog da bih ostao, da bih proveo svoj život u blizini svojih roditelja, svojih prijatelja s kojima sam odrastao i svih tih bliskih i dragih ljudi, a opet imao sam tu sreću da u karijeri, da mi karijera ima takav smer da dođem do toga da mogu i sebi i svoje porodici u nekom narednom periodu da pružim jedan dostojanstven život u Srbiji ipak. Tako da to bi bio jedini iskren odgovor koji mogu da dam.